podcast yabazalwane kanti izona ekithi sport izona ekithi sport asazi mina ngikusho abalala ngiku-confusion mama angazi ukuthi ngilalele bangilalele enimba noma ngilalele ngamawethuku noma ngilalele umngcwabo ngikwi-confusion angazi ukuthi uyena muphi ujesu kodwa nabafikayo bathi ujesu akajabule ngegama lakhe eselikhona ngisho ebhayibhelini elithi ujesus kuthiwa akajabule ngalo kuthiwa inkosi ujesu ayijabule asazi ukuthi silalele kuphi isonda yinakhe uvale umlomo yamapostoli amazobuyisela imandla esekele emazalwane asakhele esekeleni semnikelo asakhele esekeleni sama-podcast sakhele esekeleni samapostoli namaprofeti manje le milomo ivaliwe yingakho ngalethi sonto shabalala udokotela bavuka-profesa bezwi ingakho khona ama-Bible college yokhipkhowe ama-Bible college kangane ikakhulukazi layithezekele ingoba usathane ufuna ukufoletha idisorder engandleni bafunda abantu without the spirit ivale umlomo yamapostoli lo mpostoli manje